الباب الرابع والعشرون دمبغال نوغا انا بانغال كرياد الصالحين باب تخليز با كو دمبغال يوتا انغال ان في نيادugol عقوبة تخليز تكينغol عقوبة lettugol man amara bi ma'rufin on yamir do moƴƴere aw naha ma hade an munkari ko anya wa khalafa qawluhu fi'luhu kono golle makko de lundi kongol makko ngol bi mana ko nyaadangol letta sowano yede lette wonande yamirowo ko moƴƴi kono o waɗata konko on yamirde haɗowo ko boni kono accata konko on haɗude sowanoyegol tekkinane lette ɗe wonande on ɗon ko ɗum dambugal ngal woni e yewtude andingol en ɗum ko hunde haɗande kala ko yamirta men e mum ko ya accu taw ha ko ya waɗu taw ha gayna so yamirame kala ko haɗata men e mum ko ya accu taw kadi ha gayna so yaɗame ko ɗum ko hani qala Allah ta'ala Allah dali atamuruna an-nasa bil birri onon o yamira yimɓe ɓen ɗeggugol moƴƴugol feewa nun ɗawa tan sawna amsakum anki yejji ton hoore mon onon on ala wadde ɗum wa antum ta'lamun tatluna al-kitaba fala taqilun وقال تعالى الله دال نكو يا أيها الذين آمنوا لما تقولون كنتم وولانتم ما لا تفعلون on anda kabura magatan dum mawni mon e moddo inda Allah ka Allah an taqulu de wala to ma la tafaluna kun huwata wa qala ta'ala la dal ikhbaran ka hum putugul an shu'aib sallallahu alayhi wa sallam wa ma uridu bi falaka an ukhalifakum wa ma uridu bi falaka an ukhalifakum demi lundo to on ila ma anhaakum an faadakum on hadude ko bi mana kala ko on hadude son daali on taway mi do acci hadith temedde didi e tati ila deftere nden fudda 203 hadith wa nabi zaid usamata bin harisata radiyallahu anhu qala sami'tu minani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi maka yu'ta addoyt bir rajuli gorko yawmal qiyamati nyande dargal fayulka o fere fi nar kanderit fatandaliku agtabu batnihi fatandaliku yuppo agtabu batnihi tetek lidu makko yuppo fayaduru biha o yiltondira e nder yite ngen kama yaduru himaru wono mbabba yiltondirta fofo firraha'i e jaarendi wondi fayajtama moɓodire tagore wonde ka yite ngen fof ara moɓodira ilayhi faade makko moɓodira ko ɗum woni e faade makko ahlu naari yimɓe yite ɓen fof ɓe anditamo noon ɓe andita noon o ko jeyaɗo yamiraynoɗo ni ko moƴƴi ko aduna ko haɗowo ko boni ngalɗina ɓe fayaquluna ɓenna ya fulana ko yo kaarijo malata ko ɗum heɓuma ko ɗum waɗi kon ɗum addi yawu ya lette ɓe hay menen men ala lettede alam takun ala taki ta'muru ha hiɗa yamirayno bil ma'ruf ko moƴƴi wa tan hayɗa haɗayno anel mum kadi ko aña ɗa ɗum wonno golle ma ka aduna ko an lettete sifa ɗum fayaqul o jaaboɓe a wacci noon mi haalana o ngundo on ko goonga kono taw sikku Allah tooña bala ko non woniri kono kuntomi laatino amuru bil ma'ruf miɗo yamirayno ko moƴƴi wala atihi min mi waɗata nden moƴƴere wa anha miɗo haɗayno anil munkari ko aña wa atihi mi ara mi waɗa nden moƴƴere mi suuɗo muttafaqun alayhi mi torki Allah mi torki ma Allah ya hayyu ya qayyum min Abdoulaye kala Allah kala ko mi yamirta kon newinana waɗugol taw simi yamira kala ko mi haɗata kon newinana min kadi accugol ɗum min e zurriya an e dendanangal wonɓe fiinade tafsir jiɗi mi woni waɗude ɗi ya hayyu ya qayyum yo Allah dandan konngol angol bayana an on dawa an on luutodirde e golle an ɗen mi du'anike ɗum hoore an min e zurriya an e dendanangal julɓe wonɓe lanjentade sabu ko fitina molanaɗo ko nambara molanaɗo muttafaqun alayh qawluhu konngol makko ko wi kon tandali ɗum wo yuppoto ay huwa ɗum biddali mala sabu daali tertaɗo mo waɗa ka toɓɓere wa mana ɗum takruju ko yalta yuppo wal aqtabu ko wiyete kon aqtabu wiɗen teteki ay al am'a ko teteki ɗi wahidu itbun mi mana ko tetekol goto wahidu ha gotu mum itbun ko tetekol so woni teteki wiye aqtabu harayno gasa dambugal ngal ko ɗo lanni no gasa en wiye ngal ɗo dambugal juuta ngaal no juuti ngaal dambugal nambara molanaɗo hino e ngal noone no miijitorɗa hoore ma o an ahi musidɗa wonɗo jentade lanka danki maka avion maka auto maka ngesa maka nder bureau maka nder boutique mum maka nder juulirde mum ɓay miɗo andi miɗo jentede ɗum ɗo pap an wonɗo jentade ɗum foti ko musidɗa gorko foti ko bandirawan debbo so a miijiteke ngaal dambugal moƴƴa a mesiri hoore ma wona ya mesir Abdoulaye kala wona ya mesir ɗimmoɓe ma ɓe joɗuɗuɗa ɓen ko ya mesir hoore ma an tigui e ngal dambugal ko ngaal wi kon eske a ala e nder ɗum kahiɗa e nder ɗum a tawa e ngal dambugal no juuti
yo Allah dandu en jeyeede e yamiroɓe hara huwata haɗoɓe hara kañum huwoy. Allahumma amin.